Ya, selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah, 7 bulan. Luar Alhamdulillah. biasa. Pinaringan asma sinten Mbak nika? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah, apik. Apik no. EBC nek paring asma ya cocok nih ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Loh, malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gah aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau Jadi? yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janjine sama apa tuh tadi tak ki mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga ya. Heeh. Mangga. Kenapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine, heeh. Digarap aja mau wis gedruk, digarap beda. Ya, Mangga bertiga lali janjine. Ya, Yo, coba kaya apa dadekke? Yo. Astabrata. Sudah.
janjane